with your football SA Kaizer Chiefs 2 TS Galaxy 0 ke na le ntate pele go ntate e bone jwang pe a tshwarela yona okay okay a ke leboge ke emi ke bone ga monate ntate re tshamekile polo e botse ka jeno re gollo go wina 2-0 favor Kaizer Chiefs re leboga golo re diplara tša rena nke di kuke masokse because of re batla go nka number 2 position number 2 re be ko pele gore go ga go bapa ke tlosa Pirates ne Pirates a ke bone le ga nyane Sundowns no ke a tlosa Pirates Sundowns a na problem le yona ke na problem le Pirates ke le gore ke tla be ke le busy ka yona I'm going to check everything about the players or next time re gone go bona gore ka jera next game re go collect 3 point so no bashimane ba hao bane ba wina ka 1-0 no ba change it no uba etsa jwang uba jetsitse ke leboga management wa ka o kare o busy ka o train e kuti o bontsha gore Kaizer Chiefs ke team e go too much e na le more supporters and then ke gatle go re supporters ke Kaizer Chiefs le tsona a di fele matla a di fele moya re le bategi ba Kaizer Chiefs gore the way ba palang ka ona ke tla next season but this season position 2 ke le bantseng go yona so ga di 26 o try Sharper Pirates ka di 26 speaking to gore Orlando Pirates e shetse ke feditse ka yona e bone gore Orlando Pirates e batla eng ga e batle ge fela technical coach ka di ka gona go beakanya bafana ba botse gore re tshameka so gore ba bala Orlando Pirates ke bona ile gore gona ke re ke ile stamina se se good gore ro fenya yona Orlando Pirates ya 26 ke a tshepa ibile ke a dumela re ya go e folosa rena ka bonosi go position 2 ke ntho e le gore ke shoka yona gore ka 26 re tla re le gona mo Soccer City ke gopela gore batho ka fela ba tle ba tlo bona se Kaizer Chiefs e se etsa ka di 26 so re tla be ke sure gore re tla be re collecta 9 point because of Limpopo re a tsa 6 point plus 3 point ya Kaizer Chiefs I mean ya Orlando Pirates so we'll say ke a go fela le bashimane ke a ba bona gore jwale ba gothetse a go sa le plarewe e thotomelang ge ba pala go Kaizer Chiefs because of Kaizer Chiefs ke team e golo o lebelele di supporters tša yona all the time ba ba jiwa re tsaka even Monday e be re le go Port Elizabeth re ile go ba support from Limpopo to Port Elizabeth ya go support wa shimane gore re ba fe matla re ba tletse ba bone gore go na le batho ba wele gore ba sa re minoke a ke leboge a ragitso ke leboga Khosi Khosi ne tsamaya hantle o ya Limpopo thank you